Ke nna tsogo le botshelo yo dumela mo go nna o tla tshela le ha ka swa mongwe le mongwe yo tshelang a dumela mo go nna a ka ke a swa ka motha ope a o dumela jalo nna ke a itse gore morebolodi wa me wa tshela ke ene yo nnelang ruri o tla ema mo godimo ga leruri ona ke ta o bona e le mothusi wa me matho a me a ta bona e seng o sele ke seo pelo ya me e se thorogetsweng mo go nna mme o seka wa saka le mothanka wa gago gonne a gona motshedi ope yo o siameng a pele ga gago ke nna tsogo le botshelo yo dumela mo go nna o tla tshela le ha ka swa mongwe le mongwe yo o tshelang a dumela mo go nna a ka ke a swa ka motha ope a o dumela jalo mme nna ke a itse gore morekolodi wa me wa tshela ke ene yo nnelang ruri o tla ema mo godimo ga lerole ona ke tla o bona e le mothusi wa me matho a me a tla o bona e seng o sele ke seo pelo ya me e se thorogeletsweng mo go nna mme o seka wa seka le mothanka wa gago o nne ga gona motshedi ope yo o siameng ga pele ga gago amen amen a re rapeleng Modimo mothati otlhe ra phatsimisetsa serato sa gago mo lapeng le lora moseki nna le mautlwela bothoko modimo wa me sollela mo boitshepo gore mmele wa ga mma rona go rogile mo lapeng a mo boitshepo nne le lwapa le rara sengwe le sengwe se re ta se dira mo boitshepo tshologa le mo go rona yaka re bua re re ebile re tswa mo malatsing a mo boitshepo no tshologela mo bathankeng ba ga Jesu Kriste re re lona o tshologela mo lapeng le gore tirelo e ne boitshepo o phatsimisitse serato sa gago nne le mautlwele bothoko mme tsotlhe tse di dirwang o borete pele ka madi a kwana madi a ga morwao Jesu Kriste yo o swetseng dibe tsa rona gore nne le botshelo jo bo sena bokhutlo amen batsadi go na le moruti na le betse digala tsa go tsa matho a tafoleng ke kopa gore yo di boneng a di tsamaisetse ka kwano batsadi thank you ha ba tsere maemo a bone jalo baruti ke kopa gore ba le gorogang le re le kudise gore le tsamaile jang amen ke a dumedisa phetogo ya modimo batsadi re tsamaile mme re tsamaile sentle le ha e ke tere diegile ne le hela gore kana go ga go bolokwa le sone le na le dingwaga di 65 le thomamisitswe le kolobeditswe mo Anglican yana ha o tsa 65 ka mothala ke mosepelo mo telele na tshwanwa ke gore a direlo jaaka ana eleditse jaaka ana direla ba bangwe ga ne se tiego ga ke batla gore ke re diegile a ke re ne re tshwere tirelo ya mogaka jalo he e wetse batsadi re gone ha mme re tla re emetsela ka moso ke a leboga ra ba re ne re setse mo lapeng ke kopa te kudiso ya gore re setse jang
Kamsa wili mene repite le mare uto le hal bana reseti ajigel bona sete sesimulatu dari telaga ni tarente sente agama so dari tile so la bona hore le ni tarente le terente hal usba ajigel sumule sete yalo yalo go hamutsadi di busetsa tiro ko baruti Ari dumedisa ka dina le lekgolo la morena rena Jesu Kriste. Kana nna ra digela ha rena tebello ha ke itse gore a nna dikitsiso dipe ka gore na ke hetsa ha tabele go tsa tshegwatso be re phatlhalla. Amen. Ke tswelele botsana ke eletsa gore re itse gore tirelo e simolola nako mang ka moso kona mosi ka nako mang ke tsone tse ne ke eletse gore di ka buiwa before re ka tsaya tshegwatso ne ke hitse selo sa itiremelang gore se teng ke dumela go na le dijo tse di dirilweng gore tare ha re goroga re tswakwa e be di hiwa morahi tirelo ka tlwaelo ya rona e simolola ka 5 go ita ka 6 e be go tsaya baruti yaanong ka maswabi program e gare se re tshwara ka sata mme e tla mo tseleng go thata gore re ka balolla ba ile gore ke ba tsaya karolo mo moso ha ile gore go na le o setseng ga e tshotse go mo ka tabogela ka kwana go tara thusana le mme wa mo tsamaisa tiro. Thank you. Jale Buhara. Jaaka se tsa tlhalositse batsadi rolo ya phitho ya rona e tla simolola jalo ka nako ya 5:30 mo mosong ka kona ya moso go tsena nako ya 6:30 ba tsamaisa tiro e tla be le rre Pako Moseki Metsi Lebekwe le Reverend Yolanda Mosata ba tshwara kesi go tswa mo ntlong Aboete Moseki, Lucas Moseki, Senata Moseki, Tamoana Roger Muthobi, ke amogetse moleta, Enoch Motsweta, Michael Moseki, Seele Moseki, ha ke tshware sente gore ke Seele kana ke Seele o ta intshwarela ha ke sa le ditsa sente. Ke bui ka botshelo jwa ga mme ke motsadi, re ke Botsamang Moseki, re ke Botsang Moseki, sorry. Tekodiso e tata ka Ilona Moseki le Okina Tabona, Malome le Gwang Molwalefe, Kgaitsadi ye, Khuduego Holland Marapedi, Mphoente Sebubi, Moemedi wa bana, Raymond Pedi Simon, Moemedi wa bana ba ga Mogolowe, sorry. Moemedi wa bana Richard Moseki, Gaboselo Ethel Matala, Moemedi wa bana Pearl Mareledi, Marcos, Lucas Moseki, Moemedi wa bagwe Bora Aburoni, Moses Matala, Bora Marcos, Constantinos Marcos, Moemedi wa ditlogolo le
moemedi wa Betsi Bora Motsiele, Manthari ke bolokilwe ke boikilwe, Moagisani Michael Moatswi, ditsala baithuti Mogapi ga Bolekole Mosimanyana ke bua Nkhonkga moemedi wa Anglican Church lenaneo la rona le emejalo batsadi ke a leboga ke tswelele ka tsa ko tse di ko pele babadi ba melaetsa Seneo Mabengano Neo Bogosing Kutlo Urufeng Theo Theo Wampa le Malebogo Simon ke ta e tshwara gone ha batsadi. Thank you. Okay, thank you. Ona le moemedi wa BDP ko tshimologong. Re re nna le moemedi wa YWCA, re re nna le mokhanselara la Tileganetsang, Member of Parliament, Honorable Molebatsi le Kgosi. Thank you. Ke kopa moa o Boitshepo 11 re be re tsa tshegwatso. Are leng ka dinao? Kagiso ya Modimo e fetang tlhaloganyo yotlhe e tshegetse dipelo tsa lona, tlhaloganyo tsa lona le megopolo ya lona mo kitsong le mo loratong la Modimo le morwana Jesu Kriste morena wa rona. Me a tshegofatso ya Modimo mo thati yotlhe ya rara ya morwa le ya moa o Boitshepo e nne le lona lotlhe e sale le lehelo le e tsamaye le lona ba le emellang halo ka Kriste Mmoloki. Amen. A re tsamayeng ka kagiso go rata le go direla morena ka leina la Kriste. Amen. Weditso. Le ska la tsamaya la kgakala botsatsi metsinyana teng. Thank you.